Agenda žene, mir i sigurnost za mene znači jedan važan resurs, mogućnost i zapravo priliku da shvatimo koliko je umrežavanje svih žena u našem društvu izuzetno važno za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava žena. Uključivanje žena u mirovne procese, što više zastupljenosti žena na pozicijama moći i donošenja odluka, ali to je ono gdje mi nekako izostajemo, a različite su perspektive muškaraca i žena, što znači mir, sigurnost i neke naše potrebe na lokalnom nivou. Žene snose veliku odgovornost i obavezu da nastave svoje djelovanje u konstruktivnom smislu, da zaista implementiramo ovu agendu žene, mir i sigurnost. Agenda, inače rezolucija žene 1325, omogućava ženama, odnosno pruža jako puno prostora za poboljšanje položaja žene u Bosni i Hercegovini. Dakle, da obezbedimo ženama da mogu da djeluju bez straha od rata, bez straha od nasilja u porodici, bez straha od bilo kakve vrste nasilja. Znači mnogo, znači prvenstveno da su uključene žene sa cijele teritorije Bosne i Hercegovine, neovisno o entitetima, o nacionalnoj pripadnosti, o starosnoj dobi. Mislim da je to veoma značajno za sve žene koje proživljavaju bilo koji oblik nasilja. Na taj način možemo da promičemo tu prevenciju i borbu protiv nasilja nad ženama i djevojčicama.